Dungay baginamuan di buwan, maiba ka kung mamanusik ay nan pagod ay kanang ginawan. Kulay mo iyak ng mga isulay kaat na ay katan. Luwada ka kayot ay ilan ay isinabdo inuwan. Daing ko bus ay mautangan, daing ko ali maupasan. Nangyagdang ay adi ka agasan, ay kaino adi ka kasagaman. Lungay man, oh lungay man, lungay man, inamuan di buwan. Maiba ka kung mamanusik ay yan paten ay kaneng linawan. Ulong amang galus mo in baga, ay tudbus ng tinardun aba. Kada may ngata ay lagusa, ay tudlo ay Kristan na ay duwan. Bayad na ay tetutungan, kasing ko'y maipatunggalan. At kulay mo bangkus ng nabawan, ang singsing ko ay walang isipan. Lungay ban, oh lungay ban, lungay ban, inamuan di buwan. Maiba ka kung mamanusik ay nan paten ay kaneng ginawan. Igorot, Islan Cordillera, napipintas yan agugwapo na. Nimbag nga morning to amin. Gagyam kapsat kailan. Iti dito'y Akiba nga Domingo. ay nataraki ay ugali.
Alright, ano ba pizza data? Manakawa Yan, 16 niya. namin ay kamad June 16, 2024. And of course, Minsan tatakat Father's Day matlang niya kapsat kailian. Kininawang ko ina. awat So, nga happy Father's Day karito amin nga fathers out there. igorota And of course, karito yung mothers nga naging fathers matlang, father matlang. Alright. ang kamalian And thank you very much kini amin nga fathers. Gamagay My Father in heaven. Happy Father's Day. May Awang kayo kat awang kami mat. pangdanagan Alright, awis ang kayo manan gagayam kapsat kailan nga umay makidangdagay kanya ka iti ready programa tayo awang ti Cordillera. Ang hindi yung kakadwain gana alas 12 iti pangal daw. ay bana And of course, kariti agdindingag, agbuboy iti live streaming to around the world. kami Nakalive tayo iti awang ti Cordillera page. Sama ka dito ang tindangag dito syudad di Baguio, dito 13 municipalities de Benguet, Gobyernong Rehiyon Cordillera, Yana Probinsya de Lucania, and of course, iti sa Ngalubungan. Once again, good morning, good morning. ayaw mi ida Dito pala pa kayo DG Al Haligriba News Bongsal. nanugay Dito programa tayo Awang ti Cordillera. Kasya di tinawid mi Bueno, may sapay nga sa maywang sa akbay nga tutuloy ti rete programa tayo dito kat baro ay Cordillera. Hi! Numasasa Simple lang ay lalaki siya Simple di pa nagbibiyag na Naano si man na siniba na Ulido dinublan na Duwad ay makasapo Sin servisyo na Dagos ay mawala na Duwad ay okasyon Problema dili na laing na ay makikadwa Inuuna sin pamilyada Nagsardang siniskwila na Ilaon mo na Iiyuta na Manglupa si kursuda Bigat bibiyag ya gastos Imaniskwila Kasapo ay mangiuya Barbarang makalpas na tama kaublada Si may sublat si siya No Domingo magporma si siya Manto siya kabisera Numalpas din sa may sinanyo yang nadatnganan Babarkada na Baroy Cordillera Daw yan di babags na Cordillera Magkilang lang ay magsisya Mansyat nas basit lumatamaan Namuna latay lubong na Ugaling di babags ay mankursunada Malasang sinaipuswanda Ngamsin kursunada Dayang deya da duda ay mga arang sina Sana'y nasnum ng aram si siya Nairan ay way pasala Siya'y maabakan na magayang muna Moderno si pa nagsala Alalon ba ina ano di rason na Tapno makaiwas si siya Inaneng kanu din pilay na si kinakakubugit kanu pa'y si siya Giliada pulos maawatan Yan umakat na si kansa Naparagsik magsik
Ito nga programa katisagsaw at radio iti Showbiz Cafe and Restaurant. Masarakan iti main branch da sa Jai Alomit Compound, Kim 6 Town, Poblacion, La Trinidad, Benguet. Kan adamat iti branch da sa Jai Taloy Sur, Toba, Benguet. Iti kanayon na impormasyon, mabalin niyo kontakan ni Suda, huwano pasyaran niyo iti Facebook page da Showbiz Cafe and Restaurant. Kakabsat kan kakailan ag sapsabol kayo kadi ti beach resort nga pagdigusan ag tuyan ti kabarbaro na pintas kan nalinis nga beach resort kukwa kan iman manihal ti kailian tayo ditoy kaigurutan Cordilleran Beach Resort. Cordilleran Beach Resort, located at San Fernando, La Union, Barangay Pagudpud. This is a beachfront resort that includes swimming pools for kids and adults, restaurant, resto bar, and with fully air-conditioned rooms, exclusive for all possible occasions such as birthdays, weddings, meetings, and team buildings. Only an hour and 30 minutes away from Baguio. For inquiries and reservations, contact them at 0929-3715-606 or 0930-320-3012 or visit their page, Cordilleran Beach Resort. Okay, dan ito na palabas nga 37 minutos sa kalpasan iti alas 11, alas 10, iti agsama Philippines Standard Time. Kan dito yung oras, isagsaw tarati apo iti BON, BOON Exclusive Errand Services. Alright. Kapsal kailian, papagayam dito syudad iti Baguio kan iti La Trinidad, Benguet. Dan iti Barbaro apo. Errand Services apo. And of course, dito kat masarakan ito pisina da sa Jai lot number 1 street St. Joseph Village, Baguio City. Okay? And of course, mabalin nyo i-search iti Facebook page da iti and worker base 2600 gmail.com, fb.com base 2600. Alright. Nagirigat ibasa na ya. Magay at ismayan. Okay. So, nagito yung apo iti portfolio dito yung errand service Kapsat Kelian, grocery shopping and package delivery in pick-up and prescription pick-up apo. Okay, oray kayong rumwara na po, apa na grocery, apa na alanda giti packages yo, and of course, ano, detirisita ti doktor, nag-agas yo kat, mapalin nyo apo, may contact dito yung BON Exclusive Errand Services. And of course, sapay ang pilyan nyo dahito yung exclusive Iran uno dahito yung Iran services sa Kapsat Kilian. Kada ito yung riders na dahito yung amuda iti pasikot-sikot iti Baguio Beng. Yan, Baguio can iti La Trinidad Beng. Yan. And isuda pa ikat reliable and trustworthy. And of course, competitive rates. Nalaka nga po, iti base fee dagito ay 110 na 3 kilometers. So, mag-exit kayo, 4 kilometers, get plus 10. Basta 3 kilometers kat 110. Kan 80 succeeding kilometers kat 10 pesos apa. Alright, BON Exclusive Errand Services, mabalin yung konta ni Suda 0917-152-0858. Kung pumasyar ka lang sa Jai opisina da, lot number 1, the St. Joseph Village, Baguio City. Nataraki once again, welcome kay amin dito yung programa tayo Awang Cordillera. Manipod pa lang dito 90.70 Radio. And di kakatubain ka na alas 12 iti pangal daw.
nagasat kami. Once again, Happy Father's Day. Hari ti aming Father's Day. Igorot kami nanos yanak. Eritix lang dagad 0938-632-3717 para kariti request and dedication si Apo. Ayaw mi ida Dito nga programa, isagsaot ka rito man lang, iti DJL B6 Sounds and Lights for all locations. Mabalinda ka, kontakan iti 0949-411-4126. di Ano, ang message ka lang dito yung pages tayo, iti DJL page, kaya awang di Cordillera page. Naduma ay kali Numasasa di napuan mi. May sa apay nga kanta po, ayat dyan ay bulos. Naga Tapno hang bumulbulos kat igalutan nyo kami na po. igorot kami Yaramidan nyo iti kwa na. Alad na, ay alad ba? Ko namin isumako sa sikat Diyat ay siya dyan pulos Hinakon yung bayan Samak mo kat inap ko Pamagmuwak pinagan-ano Tap siya puso Waragayam day isyo Shano waray insamo Si pupuso ni pulos mo Say mamtani dak na to May udison si kam Si kayo'y mansimukam Si kayo'n siya'y mangkagasatan Jendipkan isahijan ay semakan Agdaluno ay siyos tundason jenan si jenan Gamitudok mo tani budus mo Sayang taentol estoy deklato Si pupuso ni bulos mo Say mamtaan ni dek na to May udison si kam Si kayo'y mansinmakam Si kayo siya'y mangkagasatan Si kayo siya'y mangkagasatan Ibudos mo sa'y mamtani deklato Okay, ini sudah tayo rito kanta na pluwan iti ayan dyan ay bulos.
di oras tayong kahit alas 10 sa 45 itiag sapa, Philippine Standard Time. And of course, dating oras, kita sa kasawat kariti po ni Toba Mayor Clarita Salongan. And kastamang sa kasawat kariti man lang ni Vice Mayor Wano Toba Vice Mayor Maria Carantes. And Councilor Eugene Gabino, kini Councilor Gary Bias. Alright. Ayo gali Manakawap Sinamin ay kamali And happy Father's Day, sir! And thank you very much, Ma'am Maribel Welly. And salamat din, of course, sa shout out man, the journaling kan Wendy, nga agar arami da problema da. Ay, agar arami din da nga problema da. Morning, good evening dyan sa BVI, British Virgin Island. Good evening, wifey, Justin Lee. And, happy Father's Day mo lang. Kaya insaning sa Remards Wanding, happy Father's Day, Idol Insan. Kasama sa si Cambro. Insaning sa... thank you very much, wifey. Happy Father's Day. Once again, happy Father's Day. Kaniti amin niya. Natatang dita. Ay banat Nagasat kami Igorot kami Nanos nagagal And kita man nakablawan ni iti kailan ito bukod Benguet. Iti Shad Saktan magmagsat di Domingo. Ato yun amin, Josh Mundamsan. Nanugali Ito sa Pulo. Kasya Barangay City Bukod Benguet. Tinawid mi Na luma ay kali Namasasa Di napuan mi Okay, may sabi sa miwang dito ay kailian dito Nueva Vizcaya na imbag nimbang oras yung amin dito karakaro dito Santa Fe. Bahad ni agutin namin ditan. Dito'y syudad, dito'y nagturbusa. Dito'y madlang nakasarakak, agdama pang
Police accessories ba iti bibiro kanyo kapsat kailian? Agin sa siya police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa jay second floor iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town, Poblasyon, La Trinidad, Benguet, Babalang iti Benguet Provincial Capital. Inaw daw na lulukat kapsat kailian, hing kayo pakagatangan karagitoy di kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms, ken dadumapay. Mabalin ko ta ni kapsat ng Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayonan ng detalye impormasyon. Saksak bata ni Ola. This program is brought to you by Sante Barley Beauty and Wellness Cafe, where they offer unique and special products such as Sante Barley Powder and Sante Barley Capsule. The place also offers a cozy ambience where one can indulge the best tasting coffee and other refreshments. Sante Barley Beauty and Wellness Cafe is located at the second floor of Baban Building, Kilometer 6, Poblasyon, La Trinidad, Benguet, beside Agency Shop Police Accessories. Sante Barley products are also available at the second floor, room number 4 of the Leon Building, Lacandula Street, Baguio City. For more information, contact them at 0920-282-3815 or 424-0630. Alright, hindi man pagyaman na kita sponsors tayo ito programa tayo awang ti Cordillera. And of course, dating ang programa isagsaw tayo ito madlang ni Sir George Punasan at Rafi Intolfo in action. Alright. Napipinta. Sabat nga dating ang programa isagsagaw tayo matlang ni Vice Governor Erickson Felipe alias Tagal. Makiba. Dr. Cosme Galasgas Jr., Kabayan Mayor Florante Bantaris Jr., Kabayan Councilors, Justin Maravi and Marilo Cusalan. Nakawap, sinamin ay kamali. Narasa ka nagasat nga parabibuya and kagawad Argis Flores Balogo iti Tadyangan to Babengel. Yan. Alright, wari shout out kanya amin di Tadyangan. Litasin Road, Kilometer 5. Yan. Shout out man, api ada ti agbatbato iti Sarming iti taxi ditang. Baka nakuakad madida na itulog dita no kasjay ya. Sa kitan tayo man. Para dagito ay opisyalis ita 5 Asin Road, Baguio City. Ada kita nababarta kung ano anya da kita nga kwa. Agbat-baton niya. Dani may isang taxi iti na bato. Buong Pimanjay Sarming na. And of course, kani Ma'am Judith Bongtan, Blessed Sunday, kanya tayo amin, kablawan tayo man, digiti amin nga managayat, iti biyag tayo. Di Happy Father's Day to all, and oray matkin ka, DJ Ala. Request song. Okay, thank you very much. Ma'am Judith Bongtan. Liad Ismael, mega shout out and happy watching. And of course, happy Father's Day. And thank you very much, anak. DJ Angge. And of course, kami na po. Ang ano dito, ang agdandang agbubuya. Once again, welcome ito rito programa tayo. Happy Sunday and happy Father's Day. Di na po Okay, so atiman garo iti may sapay sa miwan, sapay kung matabasan dahito yung computer tayo. Okay. Ayan, salamat tatang nanang. Mo yung kadigin madlang anda dagito yung nanang, naging nanang kan fathers madlang, father madlang.
sai mau que faz se cai se louco langitan libiaku selamat será impalar tu yasi sai guarai yui ala usalang dampi dinagdahin pauntuk Tuhan si dadang Duhamana umbahona jauh nangisan Sika
Ito nga programa kat isagsagot kada kayo iti Wonderloop #1 bis addictive para kada gito'y makina iti luglugan nyo. Diesel man wano gasolina dagita, ilaok nyo lang kada ag-change oil kayo. Wonderloop kat magatang nyo kada gito'y distributor iti Baguio Benguet iti Jersey Auto Supplies. Adati istorda sa Jay Irisan, Quezon Hill, kan sa Jay Pico sa punan lang ni Ma'am Nancy Lampuyas. Kastamat nga magatang nyo sa Jay Jerry Auto Electrical, Auto Under Chassis kan Auto Supply. Adati istorda kan shop da sa Jay Cruz Latrinan Benguet kan adamat iti branch da sa Jay Pogis Latrinan Benguet sa punan ni Sir Jerry Gaspiri. Usok mo, sagot ko, makina mo protektado sa #1 bis addictive Wonderloop. Do you want to get away from the busy streets of the city? Look no further than Uncle Sam's Ecotourism Park, your destination for relaxation with nature. Sam's Ecotourism Park is located at Rocky Homes, Kilometer 5, Asin Road, Baguio City. They are open from 8 o'clock in the morning until 6 o'clock in the evening. A perfect venue for all activities, special occasions such as dedications, birthdays, weddings, seminars, and team buildings. They are equipped with complete kitchen amenities for the comfort of your events. For more information, visit their Facebook page, Uncle Sam's Ecotourism Park, or contact them at 0907-432-1069. Bring your family and friends for a day of fun and adventure. Uncle Sam's Ecotourism Park. Okay, dani na palabas ang 4 nga minutos kalpasan iti alas 11 iti agsapa Philippine Standard Time. Dito nga oras sa kotara ti Abo hani poblasyon Barangay Kagawad Carissa Luna ang iti Latrinan Benguet. Shoutout mat kanya ni Kenya Kagawad Julian Piliton Jr. Blessed Sunday! Happy Blessed Father's Day! And to all fathers around the mundo, Yohan, greetings from Rosquelan. Alright, thank you very much. And happy Father's Day to. Nimbang morning yo amin dito Taiwan. Amin nga kailan dito. And of course, happy Blessed Sunday, Sir DJ, and happy Father's Day also. Alright, thank you very much. And iakapsat, Doralyn De Vera. Okay, karya amin, kakilyan. FB friends, kan relatives dito Hong Kong, nimbag Domingo amin dito, ngawang labas na. And may saman yung tiks ito ay. And happy Father's Day, bro. Alright, happy Father's Day to bro. Ni bro Gilbert Munoz. Ito Dominican ng Baguio City. Kamusta bro? Kaya sanak na ang samasamad. Nagasat kami. May sapay nga text ito ay nagapo kinipagayam nga texter 7315. Happy Father's Day, sir. God bless. Alright, thank you very much. Yan, ni Huwag na ito ni Lola nga napintas. Hello, Lola Anita. Good morning, Harita Alno Latrinan Benguet. Tinawid mi na duma ay kali. And thank you very much kariti aming nang kablao kanya iti Father's Day. Salamat kini aming ngaon labas na. And of course to my wife Jocelyn, thank you very much. And to my beautiful daughter, Dijangi. And of course, to my 3 handsome boys. And Godwin Quintal and Alil, thank you very much. Nabibintas, yan ako gwapo. And of course,
course. To my sister and brothers, thank you very much. And to my mother there, thank you very much. Happy Happy Father's Day too. Ako lang iti Happy Father's Day. Yan. Iti nasa pa kami gamin nga nawanan niya iti father isa naman lang iti naging mother make and father may. Nagasat kami And mother dear, Josephine Baniwas Pongsan. Nanos Alright, good morning. Sir, shout out ko man ng Wagis family ti Camp 7 Mangitit kan Liam kan Kaiden Polon Ortiz dito Bunagan Bukod. Tinawid mi Greetings from Agi Nelly. Salamat. Lumaay kali Nung masasa Di napuan mi Nagasat kami Igorot kami Alright, yan. Kaya naman kabawan mo na. Iti Happy Father's Day. Kaniya Uncle Joseph Boyas. Alright. Uncle Steve, yan. Buwasan, mag-shout out. Kaniya Bro and Brain, yan. Gibraltar. Kana yung dapi man nga agdendengag iti programa tayo. Thank you very much, yan. Ari ito yung taga Kalipogi. Iti Maria Basa. Happy Father's Day kiniya. And of course, kanina kadwaing taxi drivers! Hi! Happy Father's Day! Yan. Kanya ito yung amin. On labas na. Masete Ricos yun. Yan, sa Lidumay di ginawan. Igorot Isnan Cordillera Hindi man din kinapo. Yan. Napintas na sa miwa nga po. Alright. Wang mabaybayan kanug nasan usay balasan nu aped et makmakang asi-asis kademdemang ay salidumay dungdung ay mata na ay nakakamata kilot na san ad-adu awak na et nagugudgud susun na et nabibigot ay salidumay dungdung ay adi ko man mabaybayan man ay ayos ay ginawa huntak ko at bantayan kaadi naman masuraan kawanay man banbaniitan na naay daay iinungan man ang amsan di babarus malabaan di babasa mausay balasan manleblep yas nan layad na upon
na ay dampulayan, mayat as mapakpaklayan. Ay, salidumay, dungdung ay. Puso na'y kalulok nangan, mayat sipan lang languyan. Isip na ay makaawis, kagagasing si il-ilan. Ay, salidumay, dungdung ay. Adi ko man mabaybayan, man ay ayos ay ginawa. Ang daguot bantayan, kaadi naman basuraan. Nawaday man maniikan, na naay daay iinuan. Man am-amsang di babarus, man labaan di babasang. San ginawang maaywanan, nung aunda malaydan. Umad-adunan wadingan, ang bigaki tukak ikan. Ay, salidumay, dungdung ay. Basura ay malputungdo, unta ko ut gwardyaan. Nandanon ut malinisan, pansayaatan adi kabilang. Ay, salidumay, dungdung ay. Adi ko man mabaybayan, man ay ayos ay ginawa. Kung takuot man kayan, kaadi naman basuraan. Nawaday man baniikan, na naay daay iinuan. Man am-amsang di babarus, man labaan di babasang. Adi ko man mabaybayan, man ay ayos ay ginawa. Kung takuot bantayan, kaadi naman basuraan. Nawaday man maniitan, na naay daay iinuan. Man am-amsang di babarus, man labaan di babasang. Dating ang programa katisagsaot radio iti Showbiz Cafe and Restaurant. Masarakan iti main branch da sa Jai Alomit Compound, Kim 6 Town, Poblacion, La Trinidad, Benguet. Ken adamat iti branch da sa Jai Taloy Sur, Toba, Benguet. Iti kanayon na impormasyon, mabalin niyo kontakan ni Suda, huno pasyaran niyo iti Facebook page da Showbiz Cafe and Restaurant. Yeehaw!
Kakabsat kan kakailyan, ag sapsabol kayo kadi, ti beach resort nga pagdigusan, ag tuyan, ti kabarbaro na pintas kan nalinis nga beach resort. Kukwa kan iman manihal, ti kailyan tayo dito'y kaigurutan. Cordilleran Beach Resort. Cordilleran Beach Resort, located at San Fernando, La Union, Barangay Pagudpod. This is a beachfront resort that includes swimming pools for kids and adults, restaurant, resto bar, and with fully air-conditioned rooms, exclusive for all possible occasions such as birthdays, weddings, meetings, and team buildings. Only an hour and 30 minutes away from Baguio. For inquiries and reservations, contact them at 0929-3715-606 or 0930-320-3012 or visit their page, Cordilleran Beach Resort. Okay. And tayo tulturing mangibasa ka rito greetings yo. And happy Father's Day to all, especially to you, Brother DJ Al, and to our ama iti barangay at Tadyangan, Feliciano Buyaga Olivda Jr. Alright. And happy Father's Day, bro, Capsiano, kamusta? And of course, kan iti amin nga naipapati nga agbalin nga ama. Thank you so much. Brad Digital Hagio. Okay, thank you very much. Pagawad Arjus Flores Balogo iti Tadyangan to Babangat. Once again, happy Father's Day, bro. And Maricel Bagista Molitas, bigger shout out and happy watching. Gamugali na isnan kaigurotan wadalatay pangkamalian gemagay kadismayan. Alright, hindi man mangipatukar iti may sapay nga sunata. Kaya naman magkablawan iti happy first anniversary iti Siganton. Iti Siganton. Sir Nagasat kami and Rodolfo and igorot kami Sir Dencio Pakalso. Binayan, alright. sa dinapuan ni Sikalaang Ilocano song manibul pa lang kini Ma'am Ani Gallega. Yan, naparkan niya ito amin ngayon labas na. Atong natawang tinaglabas, masikatin na kinay. Yeehaw! Mabalinti sumalabo. Kalaang ti pagduyusan daytoy rikna. Iti tunggal daw sikati sapsapulan to'y mata. Wen pudno nga sikalang ti inak ay ayateng.
pudno awan sa bali nanipod pa'y idi atong natawang tinaglabas masikat tinak inay ayat si kalaang ipagduyusan day tuwirik na iti tunggal aldaw sikat isapsapulang to'y mata wen pudno nga si kalaang ti inak ay ayatan wen pudno nga si kalaang ti inak ay ayatan. And of course, si Kalang, once again, popularized by Ma'am Ani Galiega. Di oras tayong kat 25 minutos sa kalpasan, iti alas 11 itag Saba, Philippine Standard Time. Cordillera Rating oras, hisag sa karatayo po. napipintas The Sir George Punasan, iti Project Coordinator, iti Rafi Tolfo in Action. Uday Benguet Vice Governor, Erickson Felipe alias Tagel. nataraki ay Dr. Cosme Galasgas Jr. And of course, Kabayan Mayor Florante Bandares Jr. sinamali And Kabayan Councilors Marilo Cosalan and Jesslyn Maravi. ayari pangkikinawa Kasama ng isagsawat ka rin lang ni Apo Mayor o na Tova Mayor Clarita Salongan kay ni Tova Vice Mayor Maria Carantes. wada Toby Councilors, Toba Councilors, I'm sorry. Eugene Gabino and Gary Bihias. magay And soon to be board member at District 1. Alright. Maid pandanagan igorot ay manakawat sinangin ay banat nagasat kami And maptang Jacob, sir, happy Father's Day. So, amin jatatang tayo. Alright, greetings from Gypsy Rider. Yeah, thank you very much. And kaniti abiboy ti YouTube channel tayo. Hidayaw mi nanugali Okay, may sabay sa miwang munsto nata ang gay paitan. tinawid mi And of course, popularized by the biggest Inadyang gamsakan isungatin ay nagsika minasuy mo din layad ko binbaybayan ka inadawiya nan anapak gasat kus panlugara udwani payan ka sawang ka lay deman sinublian
Isungano aday madatngam manlayaray balasan Estem layad yu ay dua Duan mun ay wanan Tanu kasih niya malitaw na Magadi makaibaga Ginwada gayam ensik Magay kaisisuna Enggay paitan Nay naladaw ka Why sin mo belat sin team Natartarakin musika Numaminsan Tetewan kananda Ada mailan pateg di saribanan Engganas malitaw na enggay paitan Sinayang mo'y tsansang Ngemulay pa'y adian Dan saya atang numaminsan Adam gedan bay-bayan Layaday datun dan sika Inayan no malitaw na enggay paitan Ay naladaw ka Police accessories ba iti bibirukan nyo kapsat kailian? Agin sa siya police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa jay second floor iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town, Poblacion, La Trinidad, Benguet, Babalang iti Benguet Provincial Capital. Inaw daw na lulukat kapsat kailian, hin kayo pakagatangan karito di kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms, ken dadungapay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayonan ng detalye impormasyon. Saksak bata ni ulan This program is brought to you by Sante Barley Beauty and Wellness Cafe, where they offer unique and special products such as Sante Barley Powder and Sante Barley Capsule. The place also offers a cozy ambience where one can indulge the best tasting coffee and other refreshments. Sante Barley Beauty and Wellness Cafe is located at the second floor of Baban Building, Kilometer 6, Poblacion, La Trinidad, Benguet, beside Agency Shop Police Accessories. Sante Barley products are also available at the second floor, room number 4 of the Leon Building, Lacandula Street, Baguio City. For more information, contact them at 0920-282-3815 or 424-0630. Alright, so ada ba lang ng batbati? 26 minutos sa kasakbayan ti alas 12 di pangal daw. Napipinta Philippine Standard Time, kaya na itong oras sa South Aratiyo po, hani Poblacion Latin ng Benguet, Amuda Barangay Kagawad, Crisaluna, Ampagi. ay Nataraki ayuga And good morning and happy watching kini Ma'am Arlene Adio, and happy Father's Day po DJ pati kantatang Joseph, and to my hobby any Father's Day song pa. Alright, thank you very much. And salamat Ma'am Arlene, once again regards kini Uncle Joseph, and of course kini Alina isnan ka best friend mo man lang yan ni Mr. Adio. wadalatay And gamot long kakam nato, happy Father's Day to all. Request ko kahota, salamat nanang, salamat tatang by Adilon, salamat DJ. Alright, salamat mat. Imbag mo rin yung amin ita 80 okay. Igorot Bueno, dito man iti may sang yan,
Sunata, Buenos Aniwang. Digat ang tatang by Miss Loria Moore. Once again, happy Father's Day to all fathers out there. Para kanya ito yung amin na ito. Okay. Sunny Vincent, nahaasay digat, munan tatang, tap ay singulas nanang, namang kena hatan ibiyag, enusan nguy digat, aranuman idigat ng tatang ni Aishis nanang si askang, ay sinuman ika'y tulang kaun atang ipanbiyagan, hatanuman si tatang.
Ito nga programa kad isagsagot kada kayo iti Wonderloop #1 bis addictive para kada gito'y makina iti luglugan nyo. Diesel man wano gasolina dagita, ilaw nyo lang kada ag-change oil kayo. Wonderloop kat magatang nyo kada gito'y distributor iti Baguio Benguet iti Jersey Auto Supplies. Adati istorda sa Jay Irisan, Quezon Hill, kan sa Jay Pico, sa punan lang ni Ma'am Nancy Lampuyas. Kastamat nga magatang nyo sa Jay Jerry Auto Electrical, Auto Under Chassis kan Auto Supply. Adati istorda kan Shopda sa Jay Cruz Latrinan Benguet, kan adamat iti branch da sa Jay Pogis Latrinan Benguet. Sa punan ni Sir Jerry Gaspiri. Usok mo, sagot ko, makina mo protektado sa #1 bis addictive Wonderloop. Do you want to get away from the busy streets of the city? Look no further than Uncle Sam's Ecotourism Park, your destination for relaxation with nature. Sam's Ecotourism Park is located at Rocky Homes, Kilometer 5, Asin Road, Baguio City. They are open from 8 o'clock in the morning until 6 o'clock in the evening. A perfect venue for all activities, special occasions such as dedications, birthdays, weddings, seminars, and team buildings. They are equipped with complete kitchen amenities for the comfort of your events. For more information, visit their Facebook page, Uncle Sam's Ecotourism Park, or contact them at 0907-432-1069. Bring your family and friends for a day of fun and adventure. Uncle Sam's Ecotourism Park. Okay, ada pala dapat bati hanggang 19 minutos sa sakbayan ti alas 12 di Pangal daw, Philippine Standard Time. Ilang oras, isaksaot ka tayo 80 DGL Basic Sounds and Lights for all locations. Mabalindak nga kontakan ito 0949-411-4126. Kaya mabalingkiamat nga kumanta iti pages tayo, iti digital page, kaya awang iti Cordillera page. Nagasat nga oras, idol, kasama at Ma'am Yeng analista tayo. Yan, kariti amin nga ma. Dito'y Lobong, Happy Father's Day. Awan labas na, DJ. God bless us all po. Alright. Manakaawap, sinamin ay kamali. Once again, may shout out Mama Judith Bongtan. Paminsan waday ari, pangkikinawatan. Gamugali na, isnan kaigorotan. Wadalatay pangkamalian. Gemagay kadismayan. Maid pangdanagan. Igorot ay manakawat. Sinami ay banat. May isang samiwang riknaan sa requested. Okay. Nampapulas by the Anilo Band. May na po. Yan, kumusta ka ba'y And may shout out. Happy watching kini Kier Ray. Thank you very much. kita ng inila? Nadatusan dapat mo nga madakaya ay isumpatan. Gamam mo madawi at parang
Yan, Marshall, ano happy watching kini Miss Pansit Canton. Kung mabasa dyan later rin sinaga na, have a great day, DJ Al. Kasama kini ma'am. Lata Nabayagainan ba Bawiya Magadidaman ko Nabayagay hindi Ginako Tanam mo Ibasol ko na Tinmadawi ka Empangaasim kuma Tabareng Mariningan Dininamang ko Iyam mo Adiak na ragsak Mansakit dirig ng yanem mo Maawatan ko man Adak maibaga Ay punipan babawian Uten kay ay say Dan numat na Iliw ko ay kanayuin sika Panaasim ko man Naman tauli ka Dan puni Kaya kung siya Mansakit dirig na kiyanan ko Maawatak sika Adamat siya ibaga Pinili ay umadawi Manas asa Parang nagtsaypan Nung mangsa Lumagagatiyan Mailim ka At nuuminap ka Pagkakaasika Naglayat kung insikna Okay, sa nga pulo pa nga minuto sa kasakabayan ti alas 12 iti pangal daw. And happy Father's Day, Sir DJ. Thank you very much, Kapsat Sunson. Okay. San Cordillera Napipintas Yan nagugwapo na Dito ang programa yung saksako na rin po itibon na exclusive errand services. Bagay Yan, nandito yung bon na exclusive errand services sa Kapsat Kilian. Ay ugali At iti services dakat delivery for urgent shipments. And scheduled deliveries for regular shipments. Secure handling and transportation of packages. And real-time tracking for peace of mind. Alright.
Yan, mabalinhan niya. Wadalat Nga aga pa grocery kayo madlaang. Ayan, grocery shopping. And package delivery and pick up. Alright. And prescription pick up. Okay. Yan, mabalin yung basyaran 80 opisina da sa Jai Lot number 1 St. Joseph Village, Baguio City. Kung ano mabalin kayo nga tumawag no ag-text 800917 1520858. sinana Mabalin nyo mat nga basyaran 80 Facebook page da. And Facebook fb.com bis 2600. Alright. naga So, dito ko niya 80 Bone Exclusive Errand Services. Yan, ang barbaro nga errand services dito yung Baguio can Benguet. Ay, Latrindan Apo. Yan, niya. Awan tiya pagdanagan dito. Yung dito riders dakat kabisado da 80 Ciudad ito Baguio kan 80 munisipyo ito Latrinidad. nanuga Bone Exclusive Errand Services. siya di tinawid mi naduma ay kali Ay, hala, salamat ba ng kiniamin namin nga nagdangag nagbuyan ang katarwakan niya. Di halos 2 oras di dito programa tayo awang ti Cordillera. Manipul pala dito 90.7 Radio. And ito naman mga po hindi kahadwa iti programa tayo Digital Special Pure Country. Di oras til 6 sa 80 sa daming ginala 7 80 rabi. Igorot isang Cordillera nabibintas yan ako gwapo And of course, ayan, nagyan timanging concert focus iti Expogi Band. Ito no June 29 sa J Poblacion Bugod Benguet. Yan, Municipal Gymnasium. Okay. Panakawa So nga ka rito kahit nang makitinulong. Yan, mabalin nyo lang kontakan na. Iti Expogi Band. And of course, ito Bisyo Bugod Campus. igorot kami Dapat natin maangay niya ang concert focus and featuring dito Pacquiao Brothers. Yan, Jack malagip na niya June 21 or June 24. Anyway, yan, update ako no malam kita kaya post da. galimi tasya di tinawid mi naduma ay kali numasasa Okay, may isang samiyong pamakadang samiyong iterative programa tayo. nagasat kami igorot kami Yan, kunsyat si Kambangat, hamribol pa lang kaya ni Mr. Listo Longbis. Yan, parang ganito yung amin na po. si kami arapa ako jabiin asawan ko jet sapay kumata hingas mo ako nahadjay syawat ko sunan siyos apo jasikang kumari diin ianto ang tamat mo nukasano'y tinapudno niyayat kong jahin paunay kong di pangasin ka asas mo gangoy semak mo sayang tan kong
much, DJ Al Mashimuan. Alright, thank you very much, Agiros Balanban. And of course, happy Sunday. Thank you very much, happy Sunday to ating Linalin Bungsang. Maagwatan mo ay simangoy tinabak ng ay siya. Kaya talaga ron. Babaniti rin ito yung napintas nga sa miwan. Ikwan ko Kung makakadaman na nito pagayam yung DJ Al, Hari Gribanis Bungsal. adyo kinapo Kaya mo na nakatwad yun o sumaron ng Domingo. Iti dito mo ng programa tayo. Awang ti Cordillera, dito mo ng istasyon. minhan ko biinsin ako Alright. ang pamatungan dyan na inang God bless all of us. Happy Sunday and of course, Happy Father's Day to all fathers out there once again. na pangipyala Niya po Diyos lagi na. Siya po Diyos na lamay siya dyan. Bye-bye! kan siyat sikang bunga niyayat ko kan siyat sikang bunga kan siyat sikang bunga. This program is brought to you by Sante Barley Beauty and Wellness Cafe, where they offer unique and special products such as Sante Barley Powder and Sante Barley Capsule. The place also offers a cozy ambience where one can indulge the best tasting coffee and other refreshments. Sante Barley Beauty and Wellness Cafe is located at the second floor of Baban Building, Kilometer 6, Poblacion, La Trinidad, Benguet, beside Agency Shop Police Accessories. Sante Barley products are also available at the second floor, room number 4 of De Leon Building, Lacandula Street, Baguio City. For more information, contact them at 0920-282-3815 or 424-0630.